Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai alfafonga. E wiwa toi te tala i neile malai ba alele whangali i mo business i whamlanga ai. Peta ia le ai ni malanga ba alele a sa. O ta oel pulenga le Samoa e weisi America Samoa. O le ale ai ni ba alele tūlau ele malai ba alele whangali i a sa. Mai whapena fo i aso sao America Samoa. Ai omlanga i tua tafuna i asto na ai. Ai tau nuu i le aso sa i Samoa e o sa o lava. Ile malai ba alele i whaleolo. Whapena fo'i wa alele tu o whaleolo i le aso sa, e tau nuu i tāfuna yasto nai. E ui i le fitu o malanga al Samoa Airways i le aso, mai tāfuna i whangalii. Ua tūtumu uma malanga i le to'atele wololofia ne wha o ngāle awa noa al malanga pupu. O whai ngā malanga whai ngō fie ia i malai wa alele i whangalii, o na o le lata i le taulanga peitai. O le ta'alili o afio wa alele i aso sa, leisi popolenga, na la ngā i whiutana inga, Whaatasiai ma le whiula tu le manoni kalsingi mai iafi o walele. O nisi nā o vaenga, no o iai whiutana inga i le wā o le malo ma le awhiuanga. Ai o i tū e manu iai, ma wsosoani ai le tamau a inga mo tangata uma. Ai o stasi fo i lea, o vaenga na pa iai le whailo inga ale atua o Samoa. Mo le whaingofi ai whamlanga inga whaapisinisi o tūlisi, tangata whamlanga i manlau tele. Ua tutumu uma malanga al Samoa Airways mo whangali e o lava i le aso ono iulai. E ui o malanga e fitu i le aso nga fua i le aso wharaile mai le Ivas fulu lima, sultasi lua fulu, sultasi wha lima, tasi lima se fulu, luas fulu lima, wha se fulu lima, ma le wha lua fulu i le afiafi, peitai. O whai ngā malanga ar company wa lele ale tā lofa ea, o tā uale o whai ngā lua ngai tā funa e wha awau lava la tau malanga i whaleolo. O le tātou whātal noanga ma le pūlenga o le tālo wha ea i le taimina talai whangali i masina taluai. Na tā uai le pūlenga e le ilo se taimi e tūlau ele ai la tau i whangali. Tālu e taunga tā tele mo le company a whianga o le wa lele mai fōlinga tāla o le malae o lo iei nei. E ma whai lava o na se ea i le tālo wha ea peitai e taunga tā tele mo la tau le wear and tear o le waa. O pupolenga fo ina o le pailate sini o le Samoa Airways le fionga tupa i pengi. I le tātou whātal noanga, mai a whaasino le pou telefoni o lo whaalavelave le taimi e whaaifua ne aiva ai lalo mai sifo. O lana mai tau, e le se pou sa iai a o le itapu ni al malai vale le taluai. Ai o le wala la ane le taimi nei, mai ta tau na ava ese. Ai na whaamaunia mai le fionga le li pule o le Samoa Airways le sunga whaua o Whatutielu. I le Samoa News, whaatau i le saunga le mua wa lele mapasese. E le itu ua lava i lalo le pou telefoni. Ai wa avela la to talo sanga ile pulenga o mlai ba lele le Samoa Airport Authority e fa se e ese le pou male ala ba mai o le Samoa Airport Authority e tatau o na tau atu i le company telefoni le natu langa sauno fo ifa o ele ai se afai na tele yaso langi le lei ai avea ma fa le tonu yaso matangya ma awawa sauno fo ifa o e langolango ina tele e le Samoa Airways le whaatele ina lea o le mlai ba lele ai o le vaenga patino tonu lava le nā i le SAA a wa o la tau e ana i al malai ba lele ma la tau wha ngā uia. Ai ui o le lalata ua iai le vā mai tāfuna i whangalii puu le taimi lele ai o le pāsese le ua toi amata ai whamlanga inga le Samoa Airways e tolu se lau luas fulima tupe Amelika i le alu ma le sau ai se lau lima se fulu tupe Amelika i le malanga i tasi. O le si mafua anga o tau o pasese o iei nei, e mo le whaaua wino o onanga le Samoa Airways e pe ona tau e lona minister. Le afionga le atinu uwein so o ialo ilungo li poti. Ai o whaamao nia le pulenga, e se fulu tolu le ufai ngalo ngai America Samoa. Fale ono e se lau malelua, whangali e to ono, o apia e luas fulu lua, male to as futasi o pailate. Ua apa maile asosio tamaita i tuai o St. Mary's i Australia, e sosoani i le tau singo whanau sawai na Samoa le Campus of Hope. O le vai aso nei na tau awalo i atua i le sunga Agnes Felix le 5 ngā wheta la o le maau o le Smoker Queensland. Ma whafta ia le Pristine o le tō manga sili niuli na Jang le fua i paia. Ma ia sauno o le isile nei fua i watali mai i le la tau aisinga o lo alu i lunga so ta inga telvavave. O tupe aisi mai lava
Lea o whaanga o yo iai le tausingo whanau o iai nei. E ese mai le afa miliona le ana fola le malo mai lana tupi whaasoa o whaatalanoa nei. Ua whaaya ia mai ina ia whao ngai pol kalame. Whaalea o onga mo tangata o le atunuu. E au fia i tamalo loa mawhawhine ia popoto ma tuu whautuaina i awala whaamuta ai sa wanga. E afa miliona fo ile tupe na au mai le malo mo le taimi mua i lana tala whaatau o le tupe le tausanga taluai. O le nā tupe na whao ngā fo i awala whaalawi loa ma o onga mo tangata lautele. Peitai, o lo whaau au lava o na li potia ma whaamawina sa wanga i tutono a inga manu. O sao noa sile niu, e le taungo fiel whaatino ngol nei ngā ruenga. Ai o le whaaftai tele i le malo o tula i mai nei, i le langolango o mawhai o na maua mo le taimi mua ni fisoso an tupe, talo na whaavai maili nei whaala poptonga, i le selia le lusa fulu tausanga talwai. O le porkalame wha o aina o le nofutane, le isi me totia e lua tausanga o tutongi e malo au whaatasi, ma toe wha au. O se tasi o tonga fiti na whaia, e tu i titi a isa wangai a inga, ina ia wha apoto ma wha o le tina i ta leni. E awa ese aile ola wha moe, ma ia awe o se tasi o taitai e taula mua i mea lei, e a tina e aile a inga. Ua wha au mai ai lava, le no futane le taimi nei ai wasilia le lima se lautina fai pisini sila iti. Ua o tupe ma faa o nga whanau, fai mea faa le lotu ma le nu, ma maua tupe ma maa mai pisini si o lo whaatino. O le tafi e seo le lima vai ma le lava o le faa soa, ai faa o le no futane, le isi na awala na tu iti ai sa wangai ainga, ai maiso o tina ma whanau. Peitai, e le o ngao lava le loto au to manga le campus of hope tona i mato yo so malava o faafta ya i pea le foa i maile tunu ulau tele mo le tausinga. Ai se toi fa te pai i le palemene a Samoa le sonnafi sa mana tua ile fai pule o ngā ngai fo maunga numero tasi sa tala noa ina fo i le la tau vaenga fa upu fai le HRPP lo la tau taimi leo o atu ile piliona ta la le tupe fa soa ale malo. Sauni ai foi l'officio tupe tatu tala fatau autua le tupe ia na o foi le piliona mo na tupu pe ia ne ia o fesuia inga fainga malo ia ma fesuia inga foi wa fuafuina le nai tui nga luenga fatino mfata atitia ia o fesuia inga na o numela na iai ai na o fa pena atu se tu atu la no le finga tu mata minsta tupe after le finga fo fitala mi la vanoa o le fesili pe na tala noaina le tala le tupele o watu piliona i lumole mauta al palimene wa o mea loa ia o tele o mana tua lei a le sa iai le talo le tupe sa avatu fo ile nā taimino wa mai o na saunia i le kapeneta ma titilo fo iai ia o le ala na o le fai atu se whamtalanga, langa le saha. Ia ai leo tele o manatua pena pea o leana au mai. A le whaafisili, pena tala noaina, maaloa ia i tutono tatou mauta le parliament. Leo fia wha manatua tu saunanga le sui lea. Leo tala o tupe le sauno i le fionga whai malo. O tala o tupe a mātou le. Pea whape maki koe kumai kasi kesi ma le lua pilionga. Leo i se whaatau te. Ia e pia ona ufai atu te mi atonu e a foile nei a mai se fa mauninga mai le ofisa tupe ia lewa fa fonga a sa ia le tala o le tupe na saunia ia o mai lo o tonu ia suilo a sa ia le tala o tupe pe la ngala fa makalanga moli mau mai le ofisa tupe nga ia le kala o tupe nga saunia ma sa o va ia la fa fonga le tunu ale moli mau sa mo e tonu fa sa o ma tato tu le ngam saunanga leu sauno malama minister tu pele ai se tengi na la sia ia le malo Samoa se tala tu pe e ol melea ma ol mena tauan fa manino le o sauno manino le fionga ile li fa tu mai tai fai pule ol tala tu pe fai tua o na ni tala le tu pe na fai tua i to fuanga na fai ai le se tala le tu pe al pare mene oni moi mitinga to fai Lau fionga, ke wha le saunanga le fionga le mista patoanga. O le kala o kupe le, o le tala o kupe nga whai ai o pe, ke sa ele nga fua mo le whai ngā malole ma kupe a koe kumai. Le la i o mel palmene. Le la se mea la loke e fuol mea.
O te loe I la o mai tau mai taimi lea o whasalau la tō kempe. O le tala o ai tālafu, e tasi te SAMOA-Leilua piliona. Ai leo se tala le tupe au tu, o le tala o ai tālafu sa la tō whaia. Se tu lai mai o fe te whau ila ve. O te whau ila ve le saunanga le. O le ale fe tonu le te fia whau ila. E leo te fia whau marama lama te mai tai whaipule. O me leo le tala le tupe. Tau sanga a tō tā pena. Ele whape no foi a pelila sui sui ngā malo, tō a whaile le tala le tupe. Na tā pena le tala le tupe nau tau silafia tau sanga a toa. Lea lai ele tala le tupe na lua tasi lua. E tasi te SAMOA-Leilua piliona. Lau whionga sui mamanu. Ia se ia lau sa. Whau au lau sa ngai nisi o me taua. Whaftai o la o se ese. Ala e sila ka malo lai lunganga. Ngai el kalo kupe na saungia. Ia ngobo suia I maile malo. Ia ngawa. Ala la o se ese. Ia ai pe o se kulanga ngai fia wha pulapulak. Meni tala whaatau tupi. Na o mo meo fuafuanga. Ma mo ma se matenga. Ai so se tau sanga. Ama tama sa siliva ono lua. Se o taimi e whai e so ua wanoa. Na ufa mtala lea. Aluanga ilunga. E ta taua o na yeisi itanga. Na amata mai o se lau. O le fitu whaasolma. E o ma tau sanga lentene. 5% le usitia. So swenga maloa la. Masa ni matau nei accountants. Wa leva na tatau na o piliona tala tu. Ia fa mala manga na ai e molo si la fia. Le se me mi tai se o me wa masa nei matau nei ta pena ina tala tupi. Wa tau na o lunga wa luata sanga tala sa tau na o lunga male fa lo la. On ftela esi mi fe fa mamla. Ia. E ke account. Ia o qualify account le. O piliona le te sau no ai o tupe mau e tau vai taimilina. Le sa tau o mai tau. Wala le sau piliona le o mo tupe faalu. Al piliona le tau o mai tonu le tau whainga malo o tupe mau. Amatua wala mamau tupe mau. E le se me o whaavai ai le tasi te SAMOA piliona le sa fua mai. O. Ai a fua lai I tatu whainga malo le o tula I atu nei. O le kele o mea fo o le fua I le piliona lea. Au tau tala lava I le mako a pulenga po le mako sekta. Le si ki o kupe mauanga wa kele le vale wa mai kwa mako mai a mai kausanga ke ni. Kele le vale wa o mai. Kele kupe maua. Le o voi pa ko si sila le waf. Kele le va meri o sau. O me fo nga le fu I le pirionga le ku ko I le mako a pakeki. Ko e ka kala mafangali. Ko e mai kongo kupe sanga kia sa vesi. O le mela nga o le fu I le pirionga le. E fa vai I le pirionga le e va kwel mako kala kupe. Ia o me mo ia le ko si sila I. Ia o le whainga ko pirionga le sa fai. E le se me fa vai I. Sa fai la le utu. Kalo ke le alo pisa o le asa fai aku la ka ika kala. Ia la ka ki ai whapea. Mo mea o ka longa whaapol kike mga o ai fo e fai. Ia ai o le kulanga nga ngai ai. Fai pula le tu malo nga ngai fo maunga numero tasi fai malo ki kastawas. Samoa Entertainment TV mas whaapoponga I le aso ataya o le alofo le tua ai whasai koia.